Kablaya pi baro kinihilong ki kubor bam tagasngi. Ka Federation Rewarmi ngi local dorbar FRMLD hine kasngi kala kendu yu menteri katnat social welfare ba polling do badawai ka sarkar bakan thauno da ka village tax force committee VTFC na ka bintaban penklan ya ka jinya kun persya yu drok hapo ka than pen usla baro ka wei. Habakran Shakilat Pathai Kubor u Public City Secretary ka FRMLA ba Edmond Khongai ulaong baha ka jingya kren bat menteri katnat social welfare na kalyang kaseng kalapen pau ye ka jing sngokhya halor ka jingyo jingtim ba ka pen usla ka dei ka wei na kiktem lane hotspot bajur ka jingdi bar khai drong how binai jimut tena kalyang mai om ngin saya don ke jing trilang dilese hakini ki khindiat sni khindiat nai khindiat tayo insa don ru ka jing kendu bari director abidai berkenika department nang bagi lawan tahu ya kira keliti umnu banwan ra ya kata kasingan berkam tamu bentel lakam ya kajing sapriang berkenyang jing mi jing kini kinong drox berkinong kini drox sapok katain penusla kajing kita